Pwede tikol ka media print media dong na kay chung tini ora press meet kainan nangka among kabla kay sa region no chung sa mano o press meet ro tini ora kay mata tani photo dai blog ni president tini kita mo tani baru genang jo mo da forma mai play na ani yak yala na chucha tini yala da forma subsidiar komite ni member dan mahal play sini yang yagla pecing asukja sini Chandipur block komite ni kita motha party ni block president orang genang sini darah pejabat ketua mahal play sini yang yagla asukja sini TWF ni mengikuti angkot ni presiden Oja Maju orang genang jo orang genang ketua mahal play sini fotografi block komite ni kita TWF ni Oja Maju sini asukja dan mahal play yang go Pabiasara blok komite ni presiden orang genang Santi Ketua mahal play sini secretary blok komite ni orang genang Tinuna Ketua mahal play sini district komite ni secretary Tangpang orang genang Chondramani saya entire kubang mat Jawari Sokriya Jumtini kasa press meet kainan mong kabla chung jotno saimano fainai 12th of January 2026 sini under 7 nong Demsara Kochusara constituency ni bisingo kaisa kotor mass gathering men phangoi tongo place kabla sini demdu rungnok ni thungnok lawo kai o jaga chung bobagrano joto 7 nong Demsara Kochusara as well as entire Unupati district ni jara leaders of very eager bono naisingoi tongo kai chung bono kaham ke welcome khaina baga chung jotono khaslu buslu welcome ja kai mone loge loge entire jara tiprasano eba ke tiprasa dofano jara hanjat nai borok na chini 7 nong Demsara Kochusara constituency ni hoite kobogu yaparo narok ko jodi bobagrani o mass gathering ko jodi join khaina muchung kan kai narok no bo welcome yaparo eba kai khako pot tai lamsong kaisi kabla bibor ni 12 tan sini ceng karna aipano 12 tan sini ceng japano chung 10 tan sini no loko kutu ma kutu na odaga karon tai mai sini sal dati na paina sal thango moni baga chung 10 ta rong sini no gathering start khaisi nai ke 12 ta ke just chung sini program no shuru khai disi tabuk sat jorato chithani asu kuno khobor ko angkai chung je dignitaries tongnai chung borokno uko honai ben khobor honai eba kelai buma honai te obono tuye chini borong nang MDC saimano bobo dignitaries painai abo bin thani tongo after getting report abo chung place khai